Greetings to you all, and this has been a week and a bit. I've had Pastor Rocky stay with us, and if you know Pastor Rocky, he can talk a handlik of a herd of elephants. And so every morning I wake up early, get into my office, I think, okay, let me get in before him. And next thing the door flies open, and there he is looking for the coffee. And then he starts talking and never stops until he goes. But finally he went back now to Joburg. Then another missionary, the servant of the Lord from Joburg, he arrived. He booked him to stay with us. And he's been up, and now he's at Faith Fellowship. Rion's taken him to the airport after the Faith Fellowship service. And then they're coming to join us, I believe. And then... and then Pastor David McCrum will arrive on Wednesday, I think, and come stay with us. And he booked himself in. And because I asked him to bring me a pair of shoes from the States, so he phones me and he says, I need something in return. And I said, what do you want? I said, I'm booking in. So I said, okay, whatever. So my life's been upside down. I had a message planned for this morning. And on Saturday morning at 2 o'clock in the morning, I woke up and the Lord just said, that's not the message, and I want you to preach on this. So we're speaking on John chapter 14, verse 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. And see the title of the message, herberekening, okay, recalculating. That's a sign that you hear on the GPS when you've gone the wrong way, or you've gone past the direction that you booked in, you went past the road, you thought you knew better, and then it tells you recalculating, plots a new route, and then you have to do an omkeer, and then turn around, come back, and then we go. Wel, 'n goeie paar jaar gelede het 'n aantal families in Faith Fellowship besluit om weg te breek Nyasa toe in saam vakansie te hou. Ons het 'n groot huis gehuur wat ons almal kon akkommodeer, en ons was almal vreeslik opgewonde. Aangesien ek groot geword het deur amper elke vakansie in wildernis deur te bring, en albei talle geleenthede na Nyasa gery het ek vir hulle gesê om my te volg. Ek ken die weg, het ek gesê. Ek het vir myself gesê, ek het nie Google Maps of enigiets van die aard nodig nie, aangesien ek hierdie pad al baie keer gery, en dit die vinnigste route soontoe is. Wel, ek het die weg draai by Ashton gemis, en reguit aangery tot in Montague, en daaruit aan die kant, voordat ek my fout besef het. Ons moes dus almal omdraai, terug na Ashton en links draai na Swellendam, waar ons by die end toe na Nyasa kon aansluit. Ek dink nie iemand het my daarna meer op my woord geglo nie. Want almal het al fone uitgehaal en op Google Maps op Nyasa gestel. My vriende, as gelowiges kan ons dikwels dieselfde fout maak, deur na die verkeerde stem of stemme te luister, wat vir ons die weg na die hemel vertel. Vandag wil ek hê dat ons net 'n paar oomblikke neem om te herbereken ons Waze of Google GPS stelsels, wat sal verseker dat ons wel in die hemel aankom en 'n oorvloedige ingang in die koninkryk van God sal hê, terwyl ons die woorde van ons Verlosser hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Daar is 4 eenvoudige aanwysings om te volg, om te verseker dat ons steeds op die regte pad is, die smal pad wat na die hemel lei. En die eerste punt is, maak seker jy volg Christus en niemand anders nie.
Are you truly following our Savior, Jesus Christ? Is He the one that is leading your life every day through the Spirit of God? Onthou jy dat Thomas vir hom gesê het, Here, ons weet nie waar U gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? En Jesus het geantwoord, ek is die weg. My vriende, volg julle vir Jesus Christus, julle Here en Verlosser. Hy moet die een wees wat jou lewe rig, aangesien daar net een weg na die hemel is, en daarom is daar geen ruimte vir fout nie. Baie valse profete in die wêreld uitgegaan en mislei die mense. Baie godsdienste beweer dat hulle die weg ken, maar hulle mislei die mense. Ons moet Jesus volg, ons Here en Verlosser, ons Meester, die Skepper God van hierdie heelal, wat alwetend, alomteenwoordig en almagtig is, om ons te help, om ons bestemming in die hemel te bereik. Jesus antwoord vir Thomas en sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ons moet dus na hom luister, en niemand anders nie. Dan bring ons by die tweede punt. Wat ons by ons volgende punt bring, is maak seker, jy volg sy weg. Volg hom en sy weg. Kyk saam met my in Filippense 2, draai in jou Bybels daar, Filippense 2. Vanaf vers 1 lees ek. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar nederigheid moet die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Vers 6. Filippense 2 vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat die hemel, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Sy weg sal ons na die kruis lei. Jesus came down and in obedience to his Father, and everything that he did in obedience to his Father. But that journey down, as he humbled himself, he humbled himself, he came down to earth, he took on human flesh, born of the Virgin Mary, and then began to do ministry here on earth, and at the age of 30 he started his ministry, gathering his disciples together, and then all the while he had one goal in mind. He came with one goal, to seek and save the lost and to pay the price for the sin of mankind. And that whole journey took him one way, to the cross. And if we follow his way, it must take us the same way. It must
take us to the cross. Sy weg sal ons na die kruis lê, waar ons hom as ons Here en verlosser moet aanneem. Hy het sy lewe daar vir ons afgelê en die straf vir ons sondes betaal, sodat ons self die reis saam met hom kan begin deur by die noupoort in te gaan om die regte pad en op die regte pad te wees. Die smal pad wat na die hemel lei. Wanneer ons hom as ons persoonlike Here en verlosser aangeneem het, word hy ons gids om ons na die hemel te lei. To come to the cross, out on the other side of the cross, is a very narrow path. The broad way, Jesus said, leads to destruction. It leads straight to hell. Most people in this world are en route to hell. But the narrow way is you come to the cross, you have to humble yourself when you get to the cross. So just as Jesus humbled himself, you have to humble yourself before the cross, confess your sin to him that you are a sinner, accept what he's doing. He's dying in your place to pay the penalty of death on your behalf, shedding his blood for you. And once you accept him, you enter through the narrow gate. Right there at the foot of the cross, you enter through a narrow gate, into the way that will eventually lead to heaven. And when you get to the end of your journey, you will arrive in heaven. In Lukas 9 vers 23, hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. We have to be careful here. We follow Jesus. If to get on, we get on the narrow path. We can quickly, the broad path is running right alongside there, but it comes at the end, it's going to go to hell, that path, and the narrow path will go on to heaven. All the time you're going to face enticements to change paths, to get onto the broad path. But if we follow Jesus, we need to follow him precisely, and we'll find out in the next point, how do we do that? But we follow him, and he says that you give up your life. What does it mean to take up the cross daily and follow Jesus? It means you need to leave your goals, your aspirations, your desires. It means you leave the world behind and all these things. You leave them because they're going to distract you. It costs you to follow Jesus. In what way? Well, I've got to give up my life. I might have wanted a career in this, I might have wanted a career in that, and I might have wanted to do that. But if Jesus says, I want you to do this, are you prepared to do that? If he had to call you to the mission field, now God always calls and then he equips and then he sends out. But he may place a calling on your life and tell you that I want you in ministry. Then he's going to equip you and prepare you for that, and then you can follow him. But you can fight that. In the end you will win. You will lose the battle. But, and I've known pastors, I think Pastor Jeremy said for about 20 years he ran away from the Lord. He knew the Lord was calling him to ministry, but he was comfortable in his job, he was getting promotions, etc. And he was going all over the country and everything, off to Mauritius, Seychelles. He was doing signage there for the company and everything, and it was growing. But he knew the Lord had called him to ministry, and he ran away for about 20 years. Somebody once said to me, ek kan maar weghardloop, maar die Here sal jou inhaal. And he'll catch up to you, and eventually caught up to him and grabbed him and with both hands and shook him a bit in his life and said, now, you're going to come work for me. So to follow Christ is to take up that cross. You die to the world, you die to yourself. And so Jesus said a very important thing. Vir elkeen wat sy lewe wil red, if you want to make this life about yourself, you can't make it about Christ and yourself.
It's either one or the other. But if you want to make it about yourself, he said you're going to lose your life. But if you lose your life and make your life about me, then you're going to find it. You'll save yourself. So it works backwards. Because we have to be living for him, not myself anymore. Hy het ook gesê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. En ek en die Vader is een. En Petrus het dit so gestel in 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. That we want to be following in the footsteps of Jesus. Markus het gesê in 9 vers 7, en daar kom 'n wolk wat hulle oordek. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun. Luister na hom. Listen to him. And who was that voice for? For the disciples. Jesus kept telling them, I'm going to go to Jerusalem. They're going to hand me over. I'm going to be brutally abused and beaten and all that and tried and all that. And then they're going to crucify me. And I'm going to die. But I'm going to rise again from the dead. And then I'm going to Galilee and I want you to meet me there. And they just couldn't get it. They couldn't understand that. And the one that they'd been following for 3.5 years suddenly tells them, I'm going to die. And that's where their ears closed after that. And they didn't hear him say, but I'm going to rise again on the 3rd day. And they just weren't getting it. They only got it later, afterwards. Die apostel Paulus het geskryf in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. I'm living for Jesus. I live by faith in Christ, who gave himself, his life for me. He's the one that died at the cross for me, to save me. And I'm following him and doing what he wants me to do. So ons moet seker maak dat ons Jesus volg, na hom luister en in sy voetstappe volg. Ons self verloon daagliks ons kruis opneem. Wat beteken om dood te gaan vir die dinge van die wêreld, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe en sy weg volg. Nou maak die vraag ontstaan presies, wat is sy weg? En die antwoord is die waarheid. Want Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid, wat ons derde punt is. Maak seker, jy volg sy woord, die waarheid, die regte kant. Hier is 'n paar verse wat ons kan help verstaan hoe belangrik hierdie punt is. Want terwyl ons sy woord lees, is hy besig om 'n werk in ons te doen, ons te heilig en ons die proses te verander, om meer soos hy te word. Hierdie week het ek vir al die manne wat ek disipel gevra, waaroor gaan die Bybel? En hulle het gedink 'n bietjie en almal van hulle het die eerste deel reg gehad. Die Bybel gaan oor God. En ek sê, ja, en wie nog? En Jesus, ek sê Jesus is God. Ja, en wie nog?
Die Heilige Gees, as hy is God, en wie nog? En ek sê vir hulle, dit gaan ook oor jou. Jy. Okay, van Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Okay, en vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. In other words, the hearts are so deceitful, we can deceive ourselves, we can lie to ourselves. Not one of us would have described ourselves as God describes us, as uiterste sondaars, on our way to hell. We would have all found something good in us. Listen, we're not as bad as all those ones there in Baltimore. Okay? I'm sure we'd say. And we think we're better than a whole lot of others, even around Durbanville. But in God's economy, He said, no, you have sinned against me, you have rebelled against me, and even if you've done one sin, that will send you to hell. So we need God's word to tell us if we are doing all right, if we're actually doing all right, how we are doing. Are we truly becoming like Jesus Christ? Are we truly following Him? Are we on the right path still? Have we not crossed over to the other path? Or have we turned back maybe? Or what are we doing on our path? We need Him. We need His word to tell us what we are doing. Die hele skrif, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terugwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ons word dus aangemoedig om studente van sy woord te wees. En in 2 Timotheus 2 vers 15 skryf hy daar, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van sy waarheid regsny. When you open God's word, do you know where you are in the word? Are we in the Old Testament or are we in the New Testament? That's the easy part. Are we in the dispensation of the law, or are we in the dispensation of grace? And then what does that mean? And where's the law now? Because if I look at Galatians, he said he nailed it to the cross. And what law are we talking about? Are we just talking about the 10 commandments? Or are we talking about the 613 commandments that were given to Moses to give to the sons of Israel? Okay? And were those laws given to the Gentiles? No, we need to know. We need to know these things. Where are we? What is the book of Romans all about? What is the book of Corinthians about? Why did he give the book Thessalonians? What's that about? What's Ephesians about? What's the book of Revelation about? What's Jude about? All these books have a purpose and a reason for being there to teach us specifically so that we can know. We can know God's will for our lives. 2 Corinthians 3 vers 17 lees ons, die Here is die Gees en wat die Gees is van die Here is daar vryheid. Wat beteken dit? En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Wow! I gaze into the Word of God. I look at Jesus Christ. I make sure that I'm following Him. And if I have to put off something, I need to learn what's the right thing to do. I put that on. And then it says, wow, the Spirit of God is doing a work inside me, transforming me from glory to glory. Wow. To be what? To be more like Him, more conformed to the image of Christ. So, baie belangrik dat ons studente is
van die woord van God. Nêrens sal jy vind in die Bybel dat dit sê dat jy moet dit net lees. Nee, ons moet studente wees van God se woord. Okay? Die apostel Petrus het ons vermaan om ag te gee op die woord van God. In 2 Petrus 1 vers 3, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deur, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. I told you many times, John Bunyan said, there are 30,000 promises in the Word of God. And you can't take one step without treading on them. Now, some men have tried to find those 30,000 promises, and they've written them out and everything, and come up with 7,000. Another one came up with 8,000. But the problem is that in one verse, there can be so many promises, even just in one verse, it's very difficult to define. John Bunyan obviously had much time, been in prison, could study the Word of God without interruption there, and he would. And then he wrote Pilgrim's Progress while he was in prison. He'd write it in the sandwich wrappers that his wife would send their children down to the prison to give him some food, because she weren't fed there by the authorities. So then he'd take those wrappers and then he'd continue writing his story and then give it to the child the next day, and then he'd get a new one and continue writing his story. Wow. He said 30,000 promises. Okay, 2 Petrus 1 vers 19 gaan hy aan en hy sê vir ons, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek vir die môrester oorgaan en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Nobody just woke up one morning and said, I'm going to write scripture, Bible. Many have tried, and then we get the Quran and other books. Okay, such things. No, the Holy Spirit moved holy men of God to write down what God wanted us to read perfectly. En Jakobus het gesê, of meen julle dat die skrifte vergeefs met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. God desires, he said, did I write the scriptures for nothing? I desire my spirit to lead you by the word of God. The Spirit must lead you. Maar hy gee grote genade, daarom sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nade tot God, en hy sal tot julle nade. Nade, steeds nade. You want to get closer and closer to God. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wie klaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Die woord van God is ons padkaart van die lewe, wat ons sal help om op die regte pad te bly en dan in staat te wees om die Christelike lewe te lei. Want hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Christus is die lewe. Ons tweede punt. Wat
Wat beteken dit vir jou? Ek het gister 'n paar van die manne saam met wie ek voor Checkers in Durbanville georganiseer het en saam met Abernay gevra, wat dink julle beteken dit? Ek is die lewe. Van watter lewe praat hy? Nadat jy gered is, op die smalpad is in die woord van God as jou kaart volg, wat is die een ding wat jy nou kan doen, wat jy nie voor jou redding kon doen nie? En ons het 'n heel tydjie daaroor gepraat. Wat is dit? Hulle wil weet, die antwoord word in 2 woorde opgesom, dat jy kan nou God aanbid. Aanbid God. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. You see, you couldn't worship God before you got saved, because you didn't know him. You weren't one of his children. Unbelievers, God does not hear the prayers of the unbelievers. He doesn't answer their prayers. He pays no attention to them. They can pray till they're blue, pink, purple in the face. He's not going to answer them. He doesn't know them. They don't know him. He doesn't know them. So he doesn't answer them. Until they come to him in humility and ask him to save them. Till they arrive at the cross and ask him to save them. Thereafter, God will hear the prayers of the righteous. But one of the things, this is what God has been trying to get man to do all the time. And as we'll see, he said, Jesus het vir Satan gesê in Matteus vers 4, hoofstuk 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Ons moet baie versigtig wees dat ons niks anders as God aanbid nie. Luister wat Moses geskryf het vir die Israeliete in Deuteronomie hoofstuk 4 vers 15 tot 19. Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele, want julle het geen verskyning gesien op die dag dat die Here by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie, sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle 'n gesneede beeld, 'n gelykenis van enige afgodsbeeld maak nie, 'n afbeelding van man of vrou, 'n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, 'n afbeelding van enige gevleurde voël wat in die lug vlieg, 'n afbeelding van enige iets wat op die aarde kruip, 'n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is, wat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien, en die maan en die sterre, die hele leer van die hemel, jou laat verlei en voor julle neerbuig en hulle dien nie, dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgeëel het. Careful what you worship. Don't make for yourself something in the creation and worship it rather than the Creator. And that's exactly what it says in the New Testament. In die Nuwe Testament word dit vir ons herhaal in Romeine 1 vanaf vers 18. Luister daarna. Want die toorn van God word in die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken word in hulle openbaar is, van God het dit aan hulle geopenbaar, wat sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan op duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag in die goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie,
maar hulle het dwaas geword in hul oorleggende en hulle verstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. In die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en veervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te hanteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Die lewe van Christus is om God te aanbid. Die apostel Johannes in die boek Openbaring, terwyl hy alles gesien het wat Christus gaan doen, het die fout gemaak om voor die engel neer te val, wat vir hom al hierdie wonderlike dinge gewys het, om hom te aanbid, waarvoor hy 'n teruggewysing van die engel ontvang het. In Openbaring 19 vers 10 lees ons, en ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. En dan weer in Openbaring, hoofstuk 22 vers 6, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, tweede keer, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. So die hele Bybel leer ons dat ons Skepper God moet aanbid en niks anders nie. Sonder vernietig ons aanbidding. En daarom moet ons sondes bely, sodat ons kan terugkeer om God te aanbid met ons hele lewens. As jy 'n verkeerde draai gemaak het, bely dit onmiddellik, sodat jou lewe aan ander kan demonstreer wie jy aanbid. Sorry. As jy God aanbid, sal jy soos Christus lyk. Die eerste Christene is in Antiochië Christene genoem, klein Christusse, omdat hulle God aanbid het en soos Christus gelyk het. Hoe moet dit in ons lewens lyk? Mense behoort te sê dat ons volgelinge van hom is, van sy weg, deur sy waarheid, en dat ons sy lewe leef, deur gelykvormig te word aan sy beeld. Dit sal lyk soos die vrug van die Heilige Gees van God. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, ontferming en nederigheid, om maar net 'n paar te noem. Die vraag is, kan ander vir Jesus in jou sien? Kan God jou as 'n voorbeeld gebruik vir ander om te volg, wat hulle sal lei om hom te aanbid? Volg jy hom deur sy woord en lewe sy lewe? Dit is die beste manier om te lewe, en op hierdie wyse sal 'n oorvloedige ingang aan jou verskaf word wanneer jy in die hemel aankom. Wie sal jy daar by die hek ontmoet?
as hy daar aankom in die hemel. Sal er miskien een engel wees, en as hy kom saam met my, ek wys waar hy gaan bly. Of sal dit 'n hele menigte van miljoene en miljoene engele wees, en al die gelowiges wat voor jou aangekom het in die hemel, en sal Jesus daar wees om te sê, ja, well done, good and faithful servant, you followed me. If you didn't follow him, what's he going to say? If you follow your own way, in jou eie wysheid, en dink jy is reg, en jy los die Bybel uit, en jy lees nie die Bybel nie, of bestudeer die Bybel nie, wat gaan hy vir jou sê? So, aanbid God, en nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meer gesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Mag die Here jou pad seën terwyl julle hom volg. Amen.